Pa o projektu da kažem par reči, pokreću nekoliko stvari da sažmem u najkraćem mogućem vremenu. Pre svega da kažem da nije reč o genocidu, zato što je genocid ubijanje žena, dece, civila i svih redom, kao usisivačem s neke teritorije da biste ih izbrisali i promenili etničku sliku. U ovom slučaju nije ubijeno ni jedno dete, praktično ni jedna žena kao čista žrtva toga, znači ni žena ni dete. To je već automatski nije genocid. Bez obzira na to šta mi mislili o tome, koliko u jednom okrutnom ratu to delovalo brutalno nekome, da li je reč o pravdi, osveti, o grešci u komando, to je nova tema. Naša najvažnija tema je da pokažemo da nije genocid. To je tehnički tako. General McKenzie, kao najiskusniji oficir sa tog područja, je jasno rekao da to ne može nikako, ni pod kojim načinom da se nazove genocidom. Efraim Zurov, koji vodi Simon Wiesenthal institut, koji se čitavog života bavi samo i jedino pričom o holokaustu, genocidu, pokoljima, koji zna da izmeri, rekao da tu ne može se govori ni na koji način o genocidu, zato što je reč isključivo o streljanju, ne kasapljenju, ne paljenju živih, deranju kože, o streljanju odraslih muškaraca na teritoriji gde je pre toga bilo nenormalna količina srpskog stradanja. Genocid nije jer nema žena i dece pobijenih. Jer on kaže, pa gde postoji genocid gde oni koji su počinioci genocida uzmu žene i decu i vrate njima autobusima da im se nešto ne bi desilo pre nego što počine genocid. Pa to je antigenocid, to je nešto suprotno genocid. Znači prvo da rešimo se da genocid nije i da time zauvek završimo sa tim. Ovo sve drugo možemo da govorimo. U Prvom svetskom ratu, u januaru 1915. godine, u Srebrenici, austrougarske trupe, gde je većina njih upravo bilo muslimanskih, Bošnjaka i Hrvata, čine zločin i 8.000 srpskih civila biva ubijeno. 8.000, a mi ni ne znamo za to. Znači, to nije nešto oko čega mi sporimo, mi ne pominjemo to. Ja se ne sećam da sam mesecima ili godinama unazad uopšte čuo o genocidu nad Srbima u Srebrenici iz 1915. Ratni zločini ne zastarevaju. Bolovi koji su tada pretrpeli, ta dečica, ti starci, te žene, ubijani, klani, kidani, i danas postoje. I realno su tema, ako ni za koga, za nas, Srbe, da govorimo o našem stradanju. U Drugom svetskom ratu Srebrenica počišćena od Srba, ostala živa jedna 3-godišnja devojčica. Svi pobijeni. Čak i jevrejske porodice i muslimanska porodica koja je bila mešana zajedno sa Srbima. Hrvatsko-muslimanske ustaše sve su pobile, jedna 3-godišnja devojčica. To je Drugi svetski rat. I najnoviji rat 90. godina. Ubistva zastrašujuće, pa u tom prostoru strada i Slobodan Stojanović, mali dečak, koji je naš pandan Ani Frank. To je naš pandan Ani Frank, dečačić kome oni seku grudi, ucrtavaju krst, kidaju ga, kopaju mu oči, ubijaju ga, zato što se vratio po kucu koga su zaboravili dok su bežali. Vratio se, oni ga dočekali, tamo ga iskasapili. Neću da pominjem isto pojedinačno ko je to uradio, jer su to oni uradili. Ne ta jedna pojedinačna osoba. Oni su pre toga sa tim dečakom živeli. I vojska je njega čak na neki način zavolela, zato što je bio neobično inteligentan, a smrt mu nije ginula zato što je između ostalog taj mali dečak, koji se stvarno samo vratio po psa, uspeo da zapamti imena svih ljudi iz cele jedinice. Slobodan Stojanović. Znači, taj mali dečačić, samo to da kažem, mi moramo da neke stvari zauvek zapamtimo. Ima stvari koje nećemo zapamtiti, imena sela, godine, imena nekih sajtova, ali Slobodan Stojanović, pokolj iz 1915. 3-godišnja devojčica, jedina živa od Srba, ostala u Drugom svetskom ratu na teritoriji te iste Srebrenice. Pokolj kakav se ne može prepričati, gde su ljudi kidani, kopane oči, ubijani, derana im koža, nabijani na kolac. Na toj istoj teritoriji pre nego što se dogodilo to što se dogodilo u Srebrenici. Znači, taj intenzitet zločina nad Srbima i u Prvom i Drugom svetskom ratu i u ovom novom Balkanskom ratu, posebno 1991., 2. i 3. godine, gde je sistem uništavanja ostataka srpskog stanovništva došao do te mere da smo došli do ivice postojanja na tim prostorima, da smo došli do otle da mi praktično zaista nestanemo. To je genocid. I oni koji čine genocid napadaju žrtve genocida za genocid. I to je ono što je perverzija te njihove operacije. Imate puno slučajeva gde zločinci govore da nisu krivi.
To imate puno. A da zločinci napadaju svoju žrtvu, da je ona zločinac i da izvršioci genocida napadaju žrtve genocida, da su oni izvršili genocid, to nemamo takav slučaj, sem kad je reč o Hrvatima i Bošnjacima u prošlom i ovom ratu i u tom užasnom međuvremenu socijalističke Jugoslavije u kojoj Josip Broz Tito nikad nije posetio Jasenovac. Toliko o tome. Jer smo mi učeni da se borimo protiv spoljnog neprijatelja. Gledali smo serije u kojima puca se na Nemce sa jedne druge strane, ali nismo učeni da unutar svoje zemlje imamo neprijatelje koji će, iako su imali zajedničke pasoše sa nama, iako smo im obezbedili slobodu u Prvom svjetskom ratu i nakon toga, da će oni sa leđa klati, ubijati bez prestanka u 2 svjetska rata i u najnovijem ratu i na kraju zajedno sa međunarodnom zajednicom nas optužiti za zločine koje su oni počinili. To je stvarno nezamislivo, zastrašujuće i to svaki Srbin mora da zna. Uz jedan mali podatak koji također ne smemo da zaboravimo, a to je tema za budućnost, da je šef tajne policije u našoj državi u vreme Slobodana Miloševića bio čovjek koji je po svedočenju komandanata i šefova CIA radio za njih. To je jedan novi podatak koji moramo da negde uklopimo, kako i na koji način i vidjet ćemo. Ali ono što sad znamo, na osnovu svedočenja u Hagu, u njegovu korist, od strane ljudi koji su bili glavni šefovi operative za Balkan, da im je on učinio velike usluge neporecive i da oni to moraju da primene u haškoj presudi. Taj moment sa šefom tajne policije, znači čovekom koji je vjerojatno najmoćniji čovjek čitave zemlje, koji sarađuje ili radi, kako god hoćete, za CIA-u u vreme našeg rata, u kome svi naši neprijatelji su koordinisani od strane iste te CIA-e, to je isto jedna velika tema za razmišljanje.